dahat sinam pura pisang inggih majeng ring pare pamiarsa sareng sami saking titiang puniki banget bisa nunas geng erne sinampura Bapa lagu Tuana luwe santu kang mine kadi pupuh utawi lagune puniki tune liwat pisan nenten je kebaos utama niste cenekipun balampang lueran akunya yan tekuin narga moyang titiang inganan keguritane puniki tawi iket-iketane waluye pekarden sang punyah iwaktinipun wantahipun uneng nyari bantos meresidayang rauh ketanggu sane kewastane nyarik wantahamunike mersidayangan tuk titiang saking pangkang milu ngawi sangkaning wetu manah titiange congah pangka sareng persideng iket kekawian tuna sastra muda punggung nenten jewenten dasar sastra malihipun blog bengkung sapunike dasar titiange ngayiwati saking purun kagoyonan mawit sangkan jatilas carye manah titiange ia diastun ngantos dados ice-icayang inggih titiang nenten jepacang lek Brahma sastra dan apa kinde duh Dewa Ratu punapi malih nyen para sastrane punike doh pisan nenten nganutin nunduk
salah antung aku pisan saniwang katah kerki sanes lip karunane Papa jalan yen muing karunan sastrene puniki ngayewakti wantah papolosan nenten ye medaging jejangitan nah ora was kebiaya sane mangkin satuune jage margayang titiang inggih muing kewentenan sawaya mareuniri keuring jagat Mesir sampun reke kaluke kabaya ring jagat teh Mamira sabeten langit sampun sami sane bantos wenten soring akase saluhuring Sangyang Paratiwi sampun nerke mireng utawi miragi iya sengu baliangan pada mine kadi parwatek sengu mingkalih parwatek dedukune punika makesami wiyang bieu pare kencan lanang kimod sami yos malih sekancan para lanang-lanangi ngenasi kine nenten wenten sane purun jeg mekilesan makesaminipun miwa idong dane sami cendek ne ide danene sareng sami nenten pisan sane wenten pajang ngerimi kang jaga lunge mesewo mare muana nora bani rawu maka saminipun puput yang nengil nenten purun persida pacang nangah ke jagat Mesir ina betul ada aksara
antuk sang mengawi keguritane puniki menawi teu nenten wenten aksara iriki iya kancan wikut pada napi awinana sapunika ariantuk sekancaning ide sang maraga sulinggih taler nenten jepurun ide pacang rauh pada ibu bekayunan idene sami buling sangen biyo pare dikalone kehilangan santukan awi gawi giri kesane sampun sah kekaryanin sang sapo sire purun iya nering padene ada ke kasor cina jaga kasedaya ya neng manang mangasorang sakemawon yen saget sadia suwecan ide sang yang widiwase nyidayang paradene menang kangen Rabi ngada gumi jinah pisan pacang kelanggen Arabian tuk ide dewagung istri dur ngararis kebise kayang ngecek jagat sami padang sumang sayang ya diastuna sapunika pikolehne taler nenten wenten sane purun puput jeg sumang saya kayune yo aden manahipun wadah panjat menandingin sekancaning sane kasengguh wang sesudara punika nenten purun pacang nangah metanding telah sabatenin langit ya tekocap puput sampun telasane bantos wenten iri kiring soring akasene wijaksana narapurun bingajeng sane sampun kebawas paradnyan utawi wicaksana taler nenten purun pacang rauh
kocap saking pura berateng inggih nemangkin carita yang titiang wenten puniki nglelatu wasiki iya teu kocap megenah iri kering jagat pura barate dane tamatang mirang mangke jadmone punike meparab iwayan tam-tam tur sampun tinglas pisan dane miragi inganan katerene ya. Kuban indu desa pura baratene punika inucap ring wewengkon jagat indune bagus serire wijaksana yen mung ngarupa ya wakti becik pisan malihipun paradnyan uning ring seluwiring karya lakasanone suka lilo uning ayang titiang solah dan niwayan tam-tam punike setate ngaledanging kayun setate ngawanan anak demen dari kalan dan ini melaksana legawang suka sejati Haryantuk dan punika sampun meresidayang maghang indik kelegani depe awanan punika sani kesenguh kewastanin suka sejati iya wiku sami kaparana yen muing tatu diatmi kene ia diastun gegelaran ide sang maraga pandite sampun makesamir ke jelajah dane pedang lemah manguline semalihipun mekadidane tam-tam punika nenten kantun kekanan ale ayu puput gening nirmale jabu jero dane nora sama maring bumi nenten wenten sesaih danene irik iring jagat makesami ya
makentong magadang sampun jati-jati lajer pagah kayun dan ini nenten presiden obah mursidayang dan nguci wayang sadripune nora obah malaksana sepanjang iusan dan ini punika nenten pisana nobah hantuk dan melaksana minahin oratone jati meneng utawi asiki pepinah dan nene minah-minahin nortene sani kewastane norte sejati punika sampun puput ya tekocap sampun makesami puput antuk dane ngawiwe kaya dane tamatang nimbang mana nenten wenten kirangan tuk dan wayan tam-tam nemu kang muwing pepincer idap dan ini sampun nemu gelang ne mangkin hidupe monong sang sarong yening manut pepinah dane wayan tam-tam sapuniki sekancaning ane maurip dini di jagate tuyu mekejang negen sangsara sakit hati kejatine mangke doa besok mati larapan yani sekancan saruh mauripit wahada dua dibuko janine hidup kone adane nanging bin pidan sing jebung dar bakal mati ya mamanya keranyang padang dikalan hidup buku jani dong dewa ratu perah tuyuh ne ngayain kita ne tuyuh pesan kejatin ne pedang lemah ya apa-apa nih
ulian bes gedene perintah yeneane dadul raja miwah tamake peteng lemah sing yen dadi telatin apang tetep kepuponin nah dan wangane tualan tas mati ya diastun pepek ben nyeropenin dikalane hidup uko jani nanging pemeragat sing jebung tar bakal mati iya sane kita pacang ieu tuah jalanin doan bakal pupunin deweke ya diapinane lenan ane bantas hidup di jagate pemeragat mati entum kejang padane nimbang mana inggih asa punika ugi puput antuk dane minceran pepinehne dua muli ma balik muli dur maning lantur pemargan dane wayan tam-tam pajang presida budal lah dur kacundo sesampun dane ni rauh iri kering jumah nih sedang becih kepisan matemu dane matemu wah meme bapan nyane jumah kadir raman dan ini mah kekali bapane memene nuju rek wenten ring umah nih la kesanone suka lilo yang titiang solah dan niwayan tam-tam punike setateng aledanging kayun setateng awanan anak demen dari kalan dan ini melaksana suka sejati Haryantuk dane punike sampun maresi dayang maghang indik kelegani depe awanan punike sani kesenguh kewastanin suka sejati iya wiku sami kaparana
yen muing tatu diatmi kene ia diastun gegelaran ide sang maraga pandite sampun makesamir ke jelajah dane pedang lemah mangoline semalihipun mekadi dane tam-tam punika nenten kantun kekanan ale ayu puput gening nirmale jabo jero dane nora sama maring bumi nenten wenten sesaih danene irik-iring jagate makesami ya makentang magadang sampun jati-jati lajer pagah kayun danene nenten presidenan obah mursidayang dane nguci wayang saderipune nora obah malaksana sepanjang iusan danene punika nenten pisanan obah antuk dane melaksana minahin oratone jati meneng utawi asiki pepinah danene minah-minahe nurtene sane kewastane nurte sejati punika sampun puput ya tekocap sampun makesami puput antuk dane ngawiwe kaya dane tamatang nimbang mana nenten wenten kirangan tuk dane wayan tam-tam nemu kang muwing pepincer idap danene sampun nemu gelang ne mangkin hidupe monong sang sarong yening manut pupinah dane wayan tam-tam sapuniki sekancaning ane maurip dini di jagate tuya mekejang negen sangsara sakit hati kejatine mangke
besok mati larapan yani sekancan saruh mauripit wahadadue di buku janine hidup kone adane nanging bin pidan sing jebung dar bakal mati ya mamanya keranyang padang di kalan hidup buku jani dong dewa ratu perah tuyuh ne ngayain kita ne tuyuh pesan kejatin ne pedang lemah ya apa-apane ulian bes gedene perintah yene ane dadu raja miwah tamake peteng lemah sing yen sudah ditelatin apang tetep kepuponin nah dan wangane tualan tas mati ya diastun pepek benyeropenin di kalane hidup uko jani nanging pemeragat sing jebung tar bakal mati iya sane gitu pacang iya tuah jalanin tuan bakal pupunin deweke ya diapinane lenan ane bantas hidup di jagati pemeragat mati entum kejang padane nimbang mana inggih asa punika ugi puput antuk dane minceraan pepineh ne tua muli ma balik kemuli tur maning lantur pemargan dane wayan tam-tam kacang presida budal lah dur kacundo sesampun dane ni rauh wiri kering jumah nih sedang becih kepisan matemu dane matemu wah meme bapan nyane jumal minu kadir raman dane ne maka kali bapane memene nuju rek wenten ring umah nih
macaburnya pengimangan Dewa Ratu Agung riwaune meklat kecingak okane wau rauh sinar ngagegison nyak jaging turmaning nyapen temangan titian mas icne wuduh dewo pianak bape mas bapune sing jadelen tuah idewe kudang tibangan dewa mairi bakudang tahun kape seperti ngali dewa ngalain anak ibuku bape mangoreng meme kesaratan manah titiangitan sios bape pingkalih meme pacang ngayang ngatur rakedik lacur titian sinak mati sake maon bapu ampurayang pisan sampunan kadikatang game kayun bapune yen pet pade kuci wadahe sikian titiange sinah titiang jaga madem bapu pingkalik meme yane ngungu yen pade sadie suwece ide sangyang paramotita hering dewek titiange si depet titiang mulih dadi agon ngadak jaga pikulih titiange dados anak agung nyengcengang jagat cendeke nedungin iri-kiring jagate sapunike bape pingkalih meme ya majulak ka Mesirapura sekadi pangkah cumangkah manah titiange bape memuatan pisan titiang jaga luas ke jagat Mesir pacang masa sentok ngaduwiku ring sang putri inik titiange masa sentok puniketan sios nyentokang daging kapenitan
majeng ering anak istri jeget malih nih mapan nyane raris nimban. Nah wawasa punika atur dane wayan tam-tam nemangkin digelisir ki kecawis antuk bapan dane nih ya. Enopi bapu awangi uduh pianak bapu ane mule sayangan bapu kapitui iya nak itu bukraos ceningnya ane gusan den malu mandek akejep semang dewa ane mani pinehin malu sekancan pepineh ceningane peteng tuilangan apang kati galang nah ien subuh galang samplah nyidayang bencening nah. luang pajang magagebu yen subuh nyidayang bon cening nyamplahan pepineh ceningina kalau ditu lautang cening lautang mejalan magagebuk cening babarone to arapan nyeni dewo pariampah ingetan cen kenekiane madan degdeg cen kenekiane madan inget tuangoni dewo pengarap anggon menandingin gumi sewireh pepinehane degdeg tu nyidayang bakal angon mesentok angon metanding ngelawan anak lu nak itu cening Sina ipun yen subuh nyidayang nyeni dewa bengingetan ngemanghang tu pepinehane jati degdeg adah sinah bolong angken ceng tu bapengenehang donen tabak kemusokala sing nyenbuin ni dewa perlu ngabu senjata lelan depan tonden tebek musuh kesinah bakal ngasor ngayuh teken cening nah. wangine tan ucapan inggih yen muing pokayunan dane wayan tam-tam pingkalih bapane sampun presida medeg-degang ical punika kau depan samang sampun koja penampi sampun kegentosin antuk pekayunane sane galang samplah
tanpa sing-sing meme bapa nyane osah makawanan bapan dan ini makemiwah memene mekumpul ne mangkin mu paidungan banala curi dong gigi Hani buat syarat paiguman dan ini transios harian cukad diaturokan ien pada ada ke kasor sinah bakal mati apa anggon mama kalian nah suwirehak itu menbukunya ini kengken rasa apa patut bang pianake apang sida menang kepisagan lanang waduh nenten sandang malihin puniki lanang wadu bapu kelawan memene anak sampun cager sampun kapiandel yen ring pepineh nene lanang oleh jaran Bos bapane puniki sampun ngerkini kolihang tatu luwih-luwihing tatune sampun ke pekolihang nenek lo oleh kulambi iya diastun memene taler pateh ring bapane taler sampun mikolihang kau taman sastra nih saking patut lantaran dan ini sarang kalih mikolihang sarin takune mudasaran tuk popolosan ya wakti ya pada menyandayang awak maka sami medasar purun ngantos nyakitin dewek sapunike antuk kedane ngrereh minekadine punike jeneng bagus mas ibab ngararis nganike bapane uduh cening pianak bape mas bapone dewa nejaran luas tegakin nane ada merupa piteket bapone karep teken cening denyen cening lingu sarin tatune sarin sastrene doang oni dewa dasar luas kundaline
yo tekekan nyeni dewong sabtu apin semare dudune bagusan tuh dampah pangdekat tinglia barung anggen macuti singgelen ane pinake angon cening tungtung tuh keingetane kepaghang pepinehe tuh angon ni dewa tungtung pangalah haripu sakti yen kapineh ban bape yen subuh kenya ni dewa nyidayang anutin raos bapene nah cagrang tuh cagrang pesan ya diapin sakti ririh mesehe sinah kalah memen nyane mawe baju mandek piteket bapane memangkin memene malih ngawuhe mapi deket darki malih akedik anggen ceneng apang melang nah gitu nyen cening pi anak meme nyen cening sap apul wir pi deket bapune ani busan tu angon mekejangin tuh tekekan bajune kanci denyen cening sap manut ka di baos bapan ceningian itu nih semari nerieun tu kekeng pesanyen de pesan bang meliah ke sisi puapa tesampun tuah binamun tuan miming raos teken cening peragat untuk peragat cening peragat cening pakane rade semua marga memang kinayatan dan niwayan tam-tam pun kepajang memargi iya dan ucapan maring jalan antuk sangawi puniki nenten je kebaos muing pemargan dane wayan tam-tam rawa maring jagat mesir unayang titiang sampun napak kerki arauh dan wayan tam-tam ring penegara Mesir dadiannya buka tujuan
Adia pemargan dan ini sedang beci kepisan sepengaruh dan ini rike Raden Dewi sada kemije ide maka tedung jagat Mesir di mumpung malu kiri kering jabayang itu kali mau dan dosa nenten doh ke sarengin antuk sekancan paru bau dandan ide ne maka sami ya ngawilang pemenang ditu bebuatan idene puni kering jabayang wantah ngawilangan kemulihan dan ini sane sampun kepekulihan dan tamatang mamitan lugrang alih ningayang titiang dane wayan tam-tam digelis nih mangkin dane sahengod nunas elugarahe dane ya kagiat sewatu menangkil ring wau dane wayan tam-tam nunas luger dewa ratu sekadi katang kamu cengkejut para kayun manah ide dane nesane nangkil lirike baca burbur sahe gisu gelis serkine dunan mecpur menyapa sang wau praptu nyapen mine kadi dane kiwayan tam-tam sang wau rauh punike Jaya kemedap galang Dewa Ratu Agung uning ayang mangkin mekadi dane wayan tam-tam sang wau rauh punike beuy cayane sayan-sayan galang kumedep ngredep pangangone sarwa bengel musiosan pisan mungguing subawan dan ini ajin penganggen dan ini sekancanane dekil-dekil Dewa Ratu mebawa pisan kekantenan
kata ujar nereng jabon inggih puniki baos kancan sane wenten iri kering jabe sane nenten tlegdek sane nenten uning ngering cihne puniki baos sambolke magobocwe baosipune wantah nganis tayang pisan dane wayan tamtap kaling kene dekil dakine megamal sapunike baosipune kudang ratu sakti rireh. Nah tegaran masih pada cai ne beli minehin ane pidan kudang watek ratu ane gagah-gagah ane sakti-sakti ane ririh-ririh buin ada kalah ada ingu megenep caran watek para agunge ada ane jati-jati kalah ada ne tonden mangengken subuh jeglasa lose inguh dini Prabu Mesir mawacana nengakene kerimik-kerimikan panjaki ne mangkin ningayang titiang ide dewagung lingsir make pacak mesire ngararis mau cane itu hente kenyenta kemai nah tulat marene nyen-nyen tu nyen ane tekenangah mai nyen tu sapunike pawacanan ide sadagi wawa sapunike pawacanan ide dewagung lingsir ne mangkin ngeraris sadeglis pisan puniki itamata ngaturang awang lis dan wayan tam-tam ningayang muwing sikian dan ini keaturan Sang Prabu rares ngandika inggih uningayang titiang sane mangkin puniki ide wagung lingsir make tedung jagat mesire ngararis nek mangkin ide mau cane do kesang ayu madal
pawecanan ide Dewa Agung mantuk ring putarani dane uduh cening pianak bapa sang jeget lautang Dewa Medal daningin itamadam nah nesuire hade anak maretke madani tam-tam patut dejani Dewa kaudal tandingin apa luwir petakon yeune tandingin petakone lintang sule sakewale kapineh ban bape petakon yeune tam-tam tenenan sengke pesan ketil pesan nah sang ayu kabat omije inggih riwau mandek pawecanan ide Dewa Agung Aji nabi ide nidiahannya suari sekadi kobot pekayunan ide ne pajang medal sampun merasa naring kayu santukane sampun jelas kepiarase atur dane wayan tam-tam punike awanane merasa pisan itu nidiakannya suari ring kayun nah rare semedang sedada badam nah muput ide nidiakannya suari ngararis ne mangkin medal kabencinga nanging alon-alon pemargan ide ne sabedone jajah komije nenten je pemargan idene kemaon dab-dab rauh ring pemedal pangenike derwine taler serset pisah nah Dewa Ratu sekadi mangu-mangu rengu mun-mun pekayunan de mewah hidah nyeraneng citu napine saning awinan mangu-mangu ariantuk sampun marase mewah pisan itu ring jeroning kayun nah.
Itama-tamatur ngarepan duaning suwe naneng ide ngidiahadnya suari nemangkin dane wayan tam-tam malih dane ngarepan saheglis mahatur wadah ratu ngamenengin inggih ratu sang maraga jegek cokori dewa sapuna piawinani ratune jeg naneng nenten kayun nyawis atur titiange aduh wah ina besaking niastan titiang mendawite sikian titiange puniki niste punike mendawi sane ngawinan naneng iratu wah kebawas kobatnya warin kekayunan tuk cokori dewa nyalit yen pade nyaure natur titiang niste puniki ya neng ratu salet arti sio sering punika ratu dewagung istri yen padete iya ratu iwang utawi nenten jeterangan tuk miarse diastuke pajang ketepung iya diastun yen titiang jaga ngemalihin pacang matur ering cokori dewa inggih jaga malihin titiang nyadio titiang manguningan ule sangkaning jati nyadio pisan manah titiange rauh meriki pacang nguning ngatur ering cokori dewa sampun ratu walang ati nawegang ratu sampunang pisan yen cokori dewa medue kayun sumelang sumang saya ring sekian titiange Nurat ratu inggih ratu becikang pisan ratu miar sayang tur maning rarisan ratu wah sane las tunas titiang
sekadi atur titiange sani nuni sani syarat jagetake nanti tiang tansios telase punika ngantos dije punika sani kewastanin telas Raden Dewi kehemangan Dewa Ratu sayan suwe sayan banget kai bukang kayu nidia adnya suari kedat kedongat sejroning ati banget pisan sekadi ketuk-ketuk kulunangan nideni miar sayang betaken dani iwayan tam-tam sekancan wong reng paseban uningayang titiang sekancaning para wong panyake sanewendan niri kering penangkilan menarko sajroning ati kathah saning rimik ering jeroning manah nanging kipun enten jema baos pepinah kemanten aduh jani ganten lile sapuniki pepinah para panjak irike sing jebung jani suba gantine bakal lilih jani gantine bakal kalah maciri huli dikelus cenawanane kekitu suwire haden tungenah ciri-ciri iwadin cihne suwo bawen to adengenah utama pisan ratune kandapan bawa yen bagusan tekang ngawasan sang kalih ndu mekadi de Gustin benyene Gustin dheweke idene diakarnya suari kandap subawan idene kandap damione samingken ngande yen doje anak kiane madani tam-tam totonan yen tlek-tekang teke sayan musuh bawa musuh teje masunaran
mawa aku ya diastun ye dewek ne minangkenan dewek Suderwangsa yen buat bawa bangsawan turunan agung mau tame denena saya lama masudara sayan mekelu keluawasan sayan mesu bawa mesinaran ngantos ulap matan penyene ada terang len wenten nemangkin anak siosan mecempleng rarisipun ngerimik irike Allah tu doa nyane jani yen kene cirine sapunika baos anake punika sing jebung tar bakal nepukin sengkala pasti sengkala ne jani ya nereng dawa sasan dino yen adungan utawi jemakang di dedauhane ia diaben ditudi pepetekang sesan dinene tanggal sasi adong sami tanggal pungelong makemiwah sasih dedekeingkup adung tu mekejane di tenong masih keliling iya narerehang sek-sek gorek ditudi sekancan tenunge iya tuah keadah masih ke baos ya den ujat anak putu ya diastun runtuh pawacanani desang maraga putus iya tuah haki tua cepok ke baos kuciwe tuah len adon nuaturangi piang wenten sios puniki mecempleng mebaos nuturan ipian tain pedeman rekesane ketuturan nah wani dalu
Sang Yang Sase dong pedengane bisa nye tiang ipi rasa yang tiang ide sang yang suteng su kocap caplu rasa yang tiang di pengipian ilang ngan ide sang yang ratih gitu pesan nah kahalat antuk sang surya icali dene tuah keni kaulo antuk ide sang yang maradangge dipati iya ram ram jagate ajakan muhawana narasi rem-rem pedang dedet terki jagati kita kone pada beli iya tuah kaki tu rasa ipian tiangi nete pada beli cai pada ne ajak mekejang kagetan maka biar galangan iya tuah kejep tu rasa petengi ring ajakane saget ngenter galang asane ya. Lintang galang mani kelin yen bandingan galangiane jani teken galangiane tuni lebih galang rasane ane jani ya. Kocap lego sareng samin di subane galang tinglah sarase jagate kalen tubuh lege demen pada pepinahnya ni ajak kejang masa sanjang lanang waduh rerad rerod padeluh muani molega-legaya majang sase makidungan sing jelen bebuatane tuah ngelang-lang ulangun megalang bulan sambil iseng mau kidung-kidungan nah kangin neng
ane rera-dererod mau jalan kadulurin buin bentekan ieu yangin ane ngesir-sir ane walu ieu nungkulan nah ya mawanto inggih nengakne caritan sang nuturani pian nemangkin jaga wawanin titiang malih nyari teyang dane tamatan manu nasa mukadidane wayan tam-tam punike sereng pisan pepinah danene mapinunas aturin titiang pawanengan inggih haratu make mustikan puri Mesir Cokori Dewa yen kantun kaemeng kayoni ratune jaga aturin titiang wawanengan mangkin lamen ya puangan tigang wengi sake maun ninten nyendados langkung wantah tigang wengi dados ratu aturin titiang pawanengan nah pademangan dua dosan titiang ratu kalau puni kelanturan puputan pademan sikian titiang ratu ya ratu si dona buseng yen sampun ngayowakti Cokori Dewa Meresidayang antuk ngimpedin antuk nebusin puniki pitaken titiange sakewanten teteh jati atur pinunas titiange ratu nenten dados samer saru sang ayu rares ngandika riwau keaturin pawanengan itu ide wagung istri teke wau ngidayangan tuke ngemedalan pangenike kudiang telah kengunyuki nah ne
takon wayane kading mani rebes sulit pesan tegaran yo pinehin yen subutlah men kengken ben buin bakal ben nyanging telah kitotona kita puput jag memengu kita kiduk ide ni diahannya suari juk ke punika nini tam-tam tigang dino yen nak itu buku raos wayane ani busan nah ngonyong nen wayan dini lung peteng doen wayan